Mulai sakit cukup meawal, malam ngan ura tubuh merana. Dengalon preh pajanjit wa dae mata wa gampung sawa ayah poma. Ayah poma hati gop nyan cukup rihun anak elon pajan troh tekang. Wahai ayah poma yang tat ulun sayang singa benga kamu kan pulang. Dalam daya memacam bago malam ngan uro santri melanggar. Nangan humas gotong royong pengajian ngan jamaah sabi benar surban. Oh tes subuh tipek sakit ni ranjang supaya aman kanyorakan. Oh trogure kagetanyong balon tuan pagondika mantang baranjang. Yu jamaah ilun ku alasan sakit lun suun gure kapengelun geyu ben hailun gotong royong galak lun sabe-sabe kapengelun dak ne paksa gurelun tetap hana elun gara-gara belah 7 tertunda situ. Suun guren iba ulun betan ka petimang insyaallah nyohan malim gata senang. Santri daya mudi baik putra atau putri semoga kita jadi santri yang sejati.